الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمام بخاري حديثك سهلك لسعد رضي الله عنه بعد جهزيد قد پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم قدي ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. لحديثاني ذا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بجيتن أمتا من ديشنا بحشت 7,000 يان 700,000 داخلي بحشت بن يا أولي داخل نبيت حتى دي ما هيجي داخل نبيت، يعني بيقبا دي چند بحشت دا ووجه وان وكي هيفا چارده شوية. وهر وصا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت وعدني ربي، قلت ربي من وعد دا من عهد سوز پیمان الدين من كش أمتا من 7,000 بتا بحشت بي حساب وبي عذاب، وقال هر ايك شوانا 7,000 بدأ تتقال هر ايك جيد 7,000 تقال خوبتا. تمام. وهر وصا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي القيامة رب العالمين، يعني بشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي سجده بخدي تعالى دبت وتخدي تعالى دي بشتمن يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم سل تعطى تشد في دا خاص كده دينته شفاعتي بكده شفاعته يا قبيل بيتن. بشتينجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجتاز السير خوبلند كم وعز بجم يا ربي أمتا من قلتي خدي تعالى دبيتا پیغمبري صلى الله عليه وسلم هرش أمتا خود داخلي بحشت بك أو كسي حساب السرنة جدرجه راستي بحشت و او شریکت خلقین درگه دیتر جدا. و هر وصا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی بو من هاتا پیشکش کرن امت بری من، گوت امت من بری خدای هندک امت بر من را چون و پیغمبر واند قلب و نفری کی بتنه، يعني کسا کی بتنه ایمان به اینای و پیغمبر که دی هات 10 کسا بتنش امتاوی ایمان به اینا بو و پیغمبر که دی من بر خدای 5 گل و پیغمبر که دی من دید ایک تنه گل. گوت بش چینگه من بر خدای رشاد یکا گلکا مازن مدید. گوت یا جبریل ابا امتا منه؟ گوتی نخیر بر خدا هشتا بلندتر. گوت وقتی من بر خدای رشاد یکا گلکا ماستر ابا اولی. گوتی اویت هنه امتاتنه چونکه امتا پیغمبری علیه الصلاة والسلام همیا پتره. گوتی و هؤلاء 70,000 گوتو اویت هنه دست پیکاوان 7,000 چه حساب السروان نینا و چه عذاب وانا نینا. گوت ما گوته بوچی اف مروفت هنه نه حساب السر هیا و نه عذاب السر هیا. قوت من كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أفشار صفات هني قوتن يا يكي قوت لا يكتوون قوت أفيت هني چت كان كوية ناكن نا كوية بو يكيد كان ونا داخكر نكوي ونا خود داخت کن ونا دبجنه یکی وره من داخت که اگر برینه کان تشتک الجسم وان پیدا بو. اواهنه اول صفت وانه. یا دوی لا یسترقون و هر وصا داخازش کسا که ناکن بهن پی و بخینیدن بهت اوی و بخینیدن داخازش کسا که ناکد
ولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قد من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل شد فایده که بگین تبره خوب لواب کرد یعنی بحثی پیوه خواندنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجد لا بأس بالرقا چه مشکلات پیوه خواندنه دانینه اگر شرک نبیدن اگه آیت خدا تعالی مروف پیوه بخینیتن مشکله نینه بس اف مروفت هنه هندي خوتيلنا في بيا خدي تعالى وهندي ثقتهم برب العالمين يوم كما نبيش كسر ما بخينه بيت أبخو خو بخيني أبخو جايز أبخو بخين بس في طلبش كسينا كذا في طلب في دخازي إيش كسينا كذا وهر وصا ما قد داخل كرنيجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت قوتي شفاء في ثلاث شفاء ست اشتاده هاي يعني درمانه اتسيتش درمان بوما قلتي شرطة محجم يعني حجامة شفاية وهر وصا شربة عسل وخارنا هنگی بینی نخارن وخارن فرقیات ما بین ده تو بخوی غیر فایده تو وخوی شفاية بخارنه داهي عيب كتا شربت وهر وصا قلت وكية النار وهر وصا داخ كرنه بشتين که پیغمبر چه قلت عليه الصلاة والسلام قلت وأنهى أمتي عن الكي قلت واسنهي أمتا خود كانش داخ كرنه يعني خوش داخ كرنه بدا تباش والصفة دوان ديابت كتشتا بحشت بي حساب وبي عذاب قوتي ولا يتطيرون تطير جلد أفنينا تطير چه مثلا هنگا كتشونا سفرك دو بجد برا که تو چوی تکیری شیخ را که دادید بزفره خیر سفرت دانینه اوه تطیره آن بوم ها تسردار آمد فلان تشتی تسریمه تطیره اوه هنه چی نبید مثلا یک درابیش تسفره که پره که و چو بچگش مالا خود دیر کد ساراوی دعمی خود چه خیر دوی سفری ده عزیز اوه تطیره تطیر ناکن تمام گوتی و علی ربهم یتوکلون همی شولت خدا خود هلنا پیویا که به خودی تعالی ده اوه تنه صفتت وا کسانه اوه ده چنه به حشت بی حساب و بی عقاب عکاشه کره محسان وقت گل پیغمبری وی صلی الله علیه وسلم اف حدیث هنه قلت يا رسول الله دعا بوم بكك واشوام إنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت از دعاش خدي تعالى كم تشوان بي وطروات دهاتي قلت وتشواني هم وصل مباشر قلت تشواني وقت صحابة كدير قلت يا رسول الله دعا بوم بكك واشوام بم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت سبقك عكاش اوش و امته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزگینیا دایه 7,000 ده چنه به حشر به حساب و به عقاب و او 7,000 جی ده 7,000 دی ادگل خوبانه اد به حشر دا به حساب اوه جی ده ادگل خوبان شنی که اوه دیت امتت مینن ده حساب ادگل هیتا کرن و حساب پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی هر کسی که حساب ادگل هاتا کرن هلاكت هر کسی که حساب قال هذا كلام هلاكت عائشة رضي الله عنها وارضاها قلت يا رسول الله ما ناخذ تعالى قلت فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابه يدي السبيق دينه قلت أوا يعني عندك ذهابا حساب بس حسابك وشوا يسبك قلت ولكن من نقش في الحساب أبي جنجشت قال هذا كلام حسابه ده تبو چو كريا بتاو هلاكتش او مشكله فمرو فنديب شيطان وان صفات الدفخ پیدا بكت كو حسابت قال مروي نهيتا كرا كو حسابت قال مروي دا نهيتا كرا بس اولي واخيره امتا پیغمبري عليه الصلاة والسلام كسك نامين جهنم دا هر الا ايكي شرك كربيت و شرك کرش امتي دركت او نامیدد امتی دا هر کسی که شرک کرد و سر شرکه مر یه شرک کرد و سر شرکه مر
اوه نادر كويد. بينما غيري في هر ايكي هبيتش امتا محمد صلى الله عليه وسلم مستحيلة من تد جهنم ده. ما قلت حفته هزار همو ديشن بي حساب او دي حفته هزار دي تقال خدا بان و هندك شوان غير حديث ده ديار بون هندك شوانا حسابان چه بس انتظاره دي بس من تلهيفيا دورا خو حتى دورا ويتهده و هندك شوانا دي عقوبة خوال جريت قبري ده بريب چتاوي ده تيرا خوال جريت دي خلاص بيد و هندك شوانا نخير ده هندك عذابه والجرن و جا هندك شوانا السر صراط ده والجرن ده هندك اكو قوتي پرمش كتا گري جي گرن و ده تيراوي كاتن و ده خلاص بيت و هندك شوان نخير ده نقوبنجي والعياذ بالله بس خو اوت نقوبنجي ناف جاوت وان و جهد اصري وداني ناهت صوتا او تمينيتن حرام كري سراغيري بهت صوتا ناهت صوتا نافت هني هر بس وكري ده هر عقوبة خو والجريدن ام دعاش خود تعالى كان مو دي بابت مو خوش تبيد ما بكت اجوان حفته هزاره بداخلي بحشت دن بي حساب و بي عقاب ام دعاش خود تعالى كان مشهجي بحشت خوب بنيتن وما داخلي بحشت خوب بكاتن بي حساب و بي عقاب دعاش رب العالمين كان رجون وجد مش ما قبيل بكات مش عبدت خويت مخلص حساب بكاتن تقواي برزق ما بكاتن ايمانا ما كامل بكاتن دماهي كأختنا مال الدنيا بكاتا لا إله إلا الله قبرت ما بكاتا ميركي كشميركي بحشته حشرمت قال پیغمبر خو محمد صلى الله عليه وسلم بكاتا دماهي مالا ما بكاتا فردوس العلى يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين